Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indo TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza, mwese mudahwema kubana natwe mu tubategurira umunsi ku wundi, tubararikira kubana natwe mu ko twabateguriye uyu munsi turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Tudatinze, ingingo z'ingenzi ngo tuza kurambura turagaruka ku bitero bikomeye z'ubwiyahuzi bikomeje gukorwa na leta ya Kinshasa ndetse na Gitega, bakomeje kugenda barasa ku baturage b'inzirakarengane mu gace ka Minembwe. Andi makuru n'ubundi turaza kugaruka ku mirwano ikomeye yiriwe mu bice bya Gihamba, aho ku munsi w'ejo twabwiraga yuko leta y'u Burundi n'abamayimayi baje kugaba ibitero mu bungeri baragira inkira za Gihamba, ndetse no mu munsi bakaba bongeye kandi kuza kugaba ibitero, bakaba haje kwirirwa imirwano yaje gutangira mu gitondo iza kugeza mu gihe cya saa 10 z'uyu mugoroba. Tudatinze reka makuru tuyahere mu Minembwe. Mu Minembwe hakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya umunsi ku wundi, nk'uko mubizi kubakurikirana amakuru, ni agace gakomeje kugenda kibasirwa n'ibitero biremereye bya drone zo mu bwoko bwa kamikaze bikorwa n'ubundi n'ihuriro rya leta ya Kinshasa n'abafatikanije. Ku munsi wa none bongeye kandi kugaba ibitero mu rukerera mu ijoro rica ryo ku itariki y'uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025, haje kugabwa ibitero mu ijoro rica kuri uyu munsi wa none. Ivyo bitero bya drone byaje kuraswa ahantu bita Ukiziba, biza guhitana inka nyinshi, inka zirenga 10 z'abaturage, ahubwo yaje kurasa ahantu bita kuri Yemi, aho ngaho niho haje kugabwa ivyo bitero. Haje gushitsa mu gihe c'umugoroba kandi drone yongera kandi kugaba ahantu bita kuri radio Tungane Minembwe. Twibutse yuko radio Tungane Minembwe ni radio y'abaturage rero yubatse kugira ngo izozigeza abaturage bose batuye umurenge cyangwa se batuye mu misozi miremire y'umurenge amakuru, kugira ngo babashe kumenya uko umutekano wifashe. Rero iyo connection cyangwa se iryo tumanaho leta ya Kinshasa yaraje inshuro ya mbere iharasa ikompora rya drone ndetse si rimwe n'ikatatu, yarasa kandi garuka inshuro ya kabiri harasa n'uyu munsi kandi yongeye kandi kuharasa. Mu zukuri ibitero by'ubwiyahuzi bya leta ya Kinshasa birakomeje imurenge, ubwo bamaze gutsindwa n'ingabo zo ku butaka, ariko kuri ubu ngubu bakaba bari gukoresha ibitero byo mu kirere. Tubibutse yuko ibitero byo mu kirere bikomeje kwibasira cyane imihana y'Irundu, Karingi, Gakenke na za Gitavi ndetse no mu Madegu centre no ku Kiziba. Aho ngaho cyane cyane niho bakomeje kugenda hibasirwa n'ibitero bya drone. Nk'ibino bice bije mu Marango, aho ngaho ntabwo turumva drone yaharasha, ariko guhera mu Madegu za Kiziba ugaruka ino za Karingi na za Gakenke hakujya gwiko hose, aho ngaho niho hari gukoreshwa ivyo bitero bya drone kumeza kugenda byibasira abaturage. Rero amakuru atugeraho nuko ivyo bitero byasiye kandi kurasa kuri radio Tungane Minembwe, aho ngaho ni mu mihana rwagati. Tukibaza, abantu bose bakomeje kugenda bibaza ese ibi bintu bifitiye irihe zo, nkuko abaturage bakomeje kugenda baja mu kaga, umutekano wabo ukomeje kugenda ubura, ukomeje kugenda uzamba, bakomeje kugenda bashirwaho cyane igitutu c'ibisasu biremereye bya coalition leta ya Kinshasa. Ibi ni ibitero by'ubwiyahuzi kandi bikomeje kugenda bigira ingaruka ku baturage. Rero abantu benshi bakomeje kugenda bibaza iherezo ry'ibi bitero, iherezo ry'intambara ikomeje kugenda ifata undi murego imurenge. Mu zukuri abaturage bamenywe ko baraswa n'intwaro batari bamenyereye byo mu kirere za drone. Ni ijyambere twumvishe za drone ziza kurasa imurenge muri zino ntambara zavu. Ubundi imyaka yashizeho hijya igihe twahakoreye, igihe twagwanye n'abamayimayi, barazaga baturushaga effectif, baturushaga ubwinshi, ariko ibitero byo mu kirere bitaratangira kuza. Ariko kuva leta ya Kinshasa yatangije gukoresha ibitero byo mu kirere, mu zukuri ibi ngibi byagizeho cyane ihahamuka, abaturage benshi barimo kugenda bicwa na za tension kubera yuko bumva ibisasu biremere bigenda bibagwaho umunsi ku wundi. Ariko amahanga aracecetse ntaca yibonaho, abaturage ko barira ko barabura abantu babatabara. Ariko mu zukuri turabwira leta y'u Burundi kuko nibo bumva ibyo tuvuga. Leta y'u Burundi igende na muri kota ku banyamurenge, igende rike gushikira leta ya Kinshasa mu bwicanye kuburyo genda gukorera abanyamurenge. Ntaca abanyamurenge bahemuke, leta ya Gitega ikomeje kugenda izamura ingabo nyinshi, kuko namakuru dufite nuko n'ubu uko arazamuka izindi ngabo nyinshi z'u Burundi zishinga muri amushasha kugira ngo zize zifashe abandi bakomeje kugenda bahangana twigwaneho. Rero abarundi tubabwire yuko ntaco twahemukiye abarundi, ntaco dupfa n'abarundi, bagende buna muri nkota ku banyamurenge, nkuko ntago twaremewe ngo tuzicwe n'abarundi. Ibyo bakora byose bamenye yuko bazanatsindwa, kuko nta bantu bocura umugambi ari babiri, guverinoma Gitega na guverinoma Kinshasa abana abayobozi babo kugira ngo uzagirweho. Cyo twababwira nuko nibi mukomeje kugenda mukora amaherezo muzatsindwa, nkuko mukomeje kugenda mubuza abaturage uburenganzira bwabo bari iwabo. Rero uko niko byifashe imurenge, umutekano ukomeje kuzamba cyane cyane mu gace ka Minembwe, niko ukomeje kugenda kibasirwa n'ibitero bya drone umunsi ku wundi. Uko niko byifashe amakuru twakire nuko muri mugoroba zongeye kurasa radio Tungane Minembwe ibaye inshuro ya gatatu. Za Kiziba zarashinka nyinshi, Irundu zarashinka nyinshi, urumva aho bagenda barasinka. Nibyo bitwereka yuko ari genocide, n'abandi bakekeranyaga bakavuga ko ingata ari genocide. Mu by'ukuri ni genocide 100% yujuje amakondisiyo yose 100%, kubera yuko no kuvuga bazi neza yuko imurenga abaturage ba Minembwe babeshejweho cyane n'inka.
inka umunyamurenge agira inka, yamara kugira inka agatizana mugenzi wiwe, ugasanga ubuzima burakomeje. Rero baravuze ati kuvuga ngo twirukane abanyamurenge tubakure iwabo, nuko tubanza tukamara inka. Niyo mpamvu bagenda bakareba ca inka ziri mu rupango bakazirasa zose, kandi izi drone zikomeje kugenda zirasa ijoro, nico zikomeje kugenda zikora cane. Rero ibitero vya drone bikomeje kugenda bigiraho ingaruka ku baturage b'i Murenge. Andi makuru nkuko nari mbabwiye, uyu munsi za Gihamba haje kuba imirwano ikomeye yatangije mu gihe ca kare. Guhera ku munsi w'ejo haje kuba intambara bwo coalition leta ya Kinshasa ifatikanyije n'abarundi Interahamwe Mai Mai baje kugaba ibitero baciye mu bice vya Gihamba. Aho ngaho niho baje guturuka, aho ngaho cane cane abanyendondo bahazi bakundaga cane kuhakumirira inka. Baje kuhatera, baje kunyaga inka ndetse baza kuzigaramwo, baza kuzinyaga, ariko amakuru twaje kwakira nuko izo nka bari banyaze baje kuzikurikira baza kugaruramwo zimwe. Zose ntabwo zaje kugenda kuko hari izo bari bakurikiye baza kugaruramwo. Rero uyu munsi nanone kandi bongeye kandi kugaba ibitero hariya mu bice vya Gihamba hahiriwe imirwano yatangije mu gitondo gushitsa mu masaha 8. Ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugenda bagerageza inzira zose mu gukomeza guhungabanya umutekano, ariko kandi ku rundi ruhande MDP twirwaneho ntibacitse intege, barakomeje bafite morale yose yo gukomeza kurwanira abaturage, haba mu bice vy'Indondo, haba mu bice vya Minembwe, ibice byose bagenzura bakomeje kugenda bihagararamo bakiga kugira ngo bakomeze barengere abaturage. Nkuko kuba kuri uyu munsi hano i Murenge hakiri abaturage, nuko twirwaneho ikomeje kugenda igwanira bari abaturage batuye i Murenge nkuko bashakishwa kurangizwa na leta ya Kinshasa. Niyo mpamvu bagenda bagaba ibitero biremereye, niyo mpamvu bagenda bica inka, bagenda bakora ibikorwa vyo kwica rubozo, ariko ibyo zose ntaco bazageraho, ntaco bizabagezaho. Naho ku bijanye n'amahanga, amahanga aracecetse, ariko iyi ntambara mu by'ukuri umuti wayo nuko leta ya Kinshasa ikaraswa cane, bagafata Uvira kuko kuri ubu ngubu Minembwe afite ubuzima bugoye. Ubu nyine isabune imwe iri ku idolari 50, isukari iri ku idolari 50, kuvuga ngo uyu Murenge ubuzima buzagaruke neza nuko M23 izadivasinga igafata Uvira. Kandi gufata Uvira mu by'ukuri ntabwo M23 ibuze imbaraga zo kubafata. N'ubushize bari babagavye ibitero za Gihamba, M23 birukanye leta ya Kinshasa hafi kwigaza za Uvira, ariko kubera yuko batahafashe, no kubera icabakuye Uvira n'ubundi kirakemuka, kandi icabakuye Uvira ni amahanga, ni Amerika. Kuri ubu ngubu Amerika iracashigikiye ubutegetsi bwa Gisegeti kubw'impamvu z'inyungu bahabona. Rero ku munsi wa none ikibazo tugifite n'ic'amahanga. Amahanga akomeje kugenda ashigikira bano bajenosideri Evariste Ndayishimiye na Gisegeti mu byo bakora byose, nuko bazi neza yuko bari kumwe n'amahanga. Nk'izi nka baba bagenda barasa imirambo ku musozi y'inka, abaturage basaza babicwa, amahanga ntaco abivugaho, ntatesha. Niyo mpamvu leta ya Gitega na leta ya Kinshasa badahwema kugenda bakora ibyo bifuza, nkuko umugambi n'umwe n'abara bose bagenda babashikira babatera ingabo mu bitugu. Rero uko niko vyifashe, umutekano i Murenge ukomeje kugenda uzamba, haba iriya ku Ndondo niho hiri imirwano, naho ibitero cane bihamuye abaturage n'ibitero vyo mu kirere, naho ibitero vyo ku butaka ingabo za FARDC n'abarundi bahereye mu bice vya Karingi bamaze gutsindwa, ntaco bazageraho. Ariko ikiraje cane inshinga abaturage b'i Murenge ni izi za drone. Rero mwakoze kubana natwe, amakuru twari twabateguye nuko i Murenge umutekano ukomeje kugenda uzamba umunsi ku wundi. Leta ya Kinshasa n'abarundi bari hariya ku bwinshi kugira ngo bakomeze bice abaturage b'inzirakarengane, ariko kandi MDP twirwaneho mu by'ukuri nabo ntabwo bajyanye, bakomeje kugenda bahagarara neza ku mirongo y'urugamba basubiza ibitero inyuma. Rero mwakoze kubana natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege ugenda ubategura amakuru 5 kuri 5.